mu ngero zizwi n'izitazwi mu buryo buziguye n'ubutaziguye ni umwe mu batuye Afurika bahawe ibihembo bwite by'agatangaza. Ibi niko bimeze kuko mu 2003 ubwo yari afite imyaka 46 yahawe igihembo cy'umuyobozi muto umaze kwesa imihigo muri politike. Ni igihembo cyitwa Global Leadership Award gitangwa na Young Presidents Organization. Mu kwezi kwa kane ku 2005 kaminuza ya Pacifique yo muri Leta Zunze za Amerika yamuhaye impamyabumenyi y'ishimwe ya Dr mu by'amategeko ku bw'iterambere n'umuhate mu gucungura abari mu kaga. Maze mu mwaka wakurikiyeho muri Mata 2006 kaminuza ya Oklahoma Christian University nayo imuha impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro n'ishimwe ku byo yakoreye isi. Mu 2007 kaminuza ya Glasgow yo muri Scotland yamuhaye indi mpamyabumenyi. Mu 2009 ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe abana UNICEF ryamuhaye igihembo Children's Champion Award cyo kumushimira uruhare rwe mu kwita ku bibondo byo muri Afrika by'umwihariko mu Rwanda. Muri uwo mwaka kandi yahawe igihembo cy'akataraboneka gihabwa umuyobozi ku isi wahize abandi mu guhaga udushya no kwadukana iterambere ridasanzwe. Ni igihembo cyitwa Most Innovative People Award for Economic Innovation. Ni nabwo kandi muri uwo mwaka yahawe umudari w'amahoro uzwi nka International Peace Medal. Mu 2010 yahawe igihembo cyo gutumbagiza uburinganire, igihembo gikomeye cyane cyitwa Lifetime Leadership Award for Development and Equality. Muri uwo mwaka kandi igihugu cya Benin kimuha igihembo cy'ishimwe kiruta ibindi byose muri iki gihugu, Grand Croix Ordre de Mérite du Benin. Ku itariki ya 27 z'ukwa 9 mu 2010 mu rutonde rw'abantu 50 bibikomerezwa ku isi, New Statesman Paul Kagame yashyizweho nk'umwe mu Banyafurika ijambo ryabo ridatangirwa ku isi yose. Mu 2011 Paul Kagame yahawe igihembo cy'umuyobozi udasanzwe Outstanding Leader. Maze ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024 kaminuza yo muri Korea Yonsei University ishima Perezida Paul Kagame n'impamyabumenyi y'ikirenga Doctora mu gisata cyo gutekereza politike zidasanzwe zigenerwa rubanda no guhuza bidasanzwe ibikorwa rusange bigatanga umusaruro mwiza kandi vuba. Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida bake bashimiwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakunze kumvikana cyane anenga Abanyafurika. Yashimye Paul Kagame ati murakoze cyane n'iby'icyubahiro cyinshi kuba ndi kumwe na Perezida Paul Kagame. Ndashaka kugushimira bwana Perezida. Hagati kuva ku itariki ya 28 z'ukwa mbere kwa 2018 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri kwa 2019 Paul Kagame ni wari umuyobozi w'umugabane wa Afurika binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe uhuriza hamwe ibihugu byose bya Afurika. Kubera izo mpamvu zo gukundwa n'amahanga, gushimirwa n'ibihugu, ibigo mpuzamahanga na za kaminuza zibanza kubikorera ubushakashatsi n'abantu ku giti cyabo, bose bemeza ko ubuyobozi bwe bwazanye impinduka zidasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikaba ari byo bituma Abanyarwanda bo nk'abagenerwa bikorwa b'ibyo byose badasiba kumwereka urukundo banamushimira mu matora, aho bamutora ku mpuzandengo iri hejuru ya 90%. Ibintu biba ku baperezida bake cyane ku isi, kandi nawe akemeza ko atinya gusiga igihugu kuko abona kitarafata umurongo yifuza. Ati ariko no ku kindi nshaka gusobanura nge ntabwo ariyo mpamvu banantura nkemera nkakomeza. Nanjye ubundi bitari ikibazo mbona gihari nk'umuntu kuvuga ngo ariko ndabonaga nanjye mfite amaso. Iyo biza kuba ari ikibazo cyo guhitamo, kandi hari n'ubushobozi butuma ibintu bishobora kugenda neza kuko bigaragara ariko banabibona mba naragiye kera. Murakoze.